Hello Dolrok ngai ke tini nongni comment plus nongni video mane amon chese kam video nro onek saka je physical ganai tong khate physical ni bagai video khai dine ngai tini ang drama bai mo address bai no video khai ke hameta wan sukde ngai ke tini nong video tam topic tong nai physical ni bagai je running tips tong nai kicha te diet maintain khaina ni bagai tam ngai taw basic rai on porte phaina topic tinte on video phaina part 1 part 2 khai ta ngai jora kare je jora tongsa 3 4 5 minute no try khaina video no paire nan bangai je main kok sanai so no jori sino physical ba week ni wansu kang video no kaisa second minute phano skip khai wi nai kha onek sanai jori wansu tong hangke ani physical week ang jiske phano video nai nango hai ka ang running feeling nai hinai wansu kangke go video ang te kaisa cover khaina mu sungo je weight je weight kabang te weight kom rong ni bangi bo kaisa kaina ang sai wana ga puilaw sang thangna weight kom bai te weight kabang ni khana de sigango sanai je weight kabang rong ni baksan dong sawana chama kom khaidi ngangke on weight kom ni baksa bunyong na amtike suggestion ni hedi bana ko gawo sidom weight kom khanya iji se weight kom khaina kuno ya chama ni khai kisa kom no sadi asa kabang mota sadi ta ngai chapano te boni jin bohni mote khai sadi bisi kom ta sadi ngai running bike khaina hera na physical bike pas ngai amba ma wan sungai nang hera ngai kai ang sanam musuma khamono je physical ni bangai jori nang khai chong hangke running ni bok kam nang mangani ni bon nang hera na weight kom dina ngai kai ngai amon bangai ang dong sanai weight kom dina bangai norok fungo chamani nongni diet change khaidi tam change khaina ngake fungo maisa yawi onyo sadi dry fruit ngake te dudong nungdi te horlicks yakai bon bita je kono use khaimano na cherai rokhni ta wanso ri saksang no tam ninga ka cherokhni wanso kangke ningchaya to ka moni ni baina amra ngono sanam jongo weight kom khaina ngake fungo maita sadi ngangke di boro mai sadi horo bosadi ngite kaisa kok dibar bai horo mai chai mala vlogi himna ni try khai asu yawai himna ni try khai di kam se kam 10-20 minute himna ni try khai di bose kilometer amon nai amon ta nai di nang bose himan hindi 10-15 minute him kangke automatic ni weight loss ng thanai ka tabo weight gain khane rong ni ote kaisa tongani weight loss khanyan bangai chana ni ngeta sweet jinis pura kom khaidi jorisino weight kan manla weight loss khaina mujung hangke sweet gote jinis ta sade ang tabung sairu ngangke te kaisa weight loss khanya rong ni weight gain khanya rong bang jage noro weight gain khaina nga kono ya non ke exercise bisi nang nai muscle growth khaina nai hera na ngete kaisa ang non easy food dinai dry fruit to sakhan noro haibano thalik bisi chana try khaidi weight gain khaina ngange te butter ok pai jade butter by bread chini yang to roti bisi no bread no saploi jade try khaidi ngai weight gain khaina ne ang kha khai nga pusa ro bisi kam ke khaidi muscle gain khaina bangai ha ke weight komin tong nai kabang la gang weight gain by te weight loss ni bangai je mansak try khaika ke tabo khai joto ni bangai diet maintain diet ang nong no ani video ni product ko phone add khari wana tamo dry fruit chana ni nge dry fruit chana nge ka phung bai horo simi jade di boro dry fruit ta jade tam ning ke dry fruit onek sorry no gorom khayo amon mai ang nong no sawo dry fruit nge horo bai phungo simi jade nge dry fruit phungo bai ke chana ni dry fruit phungo chana nge horo chomui ri jodo dry fruit no nongna product ko add khari wana omono chomui toni di fungai jadi ngete kaisa running ni bangai dry fruit ni no je chomani putinyo nangma kaite bahamo nijini stamina bari na bangai te endurance bar na bangai endurance mane lengya khachi manani bujika ngange horo ngange saya mai chabai hani kijasa kolsa kol nei chawi thudi bisi bata sari bujika ga automatic nong ni chamung bai exercise sido
nang samung kaham sayang ke nang koso simi khajya ke ni stamina jibon baria te kaisa ang kok sana mo jongo chintir pasarong no hamia ni samaya ang bo pong oron tongo chintir pasarong ke wak bahan hamja bo herena koi ko gamo wak bahan chama tabu kom khaidi nong na ang samung te kaisa sana mo jongo thongni muisa yawi joti rugui sai mangkha rugui nang sai mangkha ke samung go rugui sa khangke nong te kaisa video sawan tam tam mane bishe rugui sa khangai nong ni stamina bari te endurance te running ni bangai sago energy ri te kaisa video sana habano mangso bai thongni muisa ya kom khaidi gagaite soybean obisi chana try khaidi protein ni mane chana try khaidi gangke sweet singra rok chana ni onek nong bangai tabuk bo op khaitondi sweet singra ulot ki bai khendro busa chana ni chade amana chana mu songo gangke te tam sa ya ko bisingo roni bisingo nongni diet plan to kisa misa pan saka gangke te kaisa video sorry suni bangai sa ya ko te ang ob video nongni bangai yakung baksani ba yakung problem baksani ba khasi kano yakung sawo on bai ang no nike boro tek khari bana nike je yakung saya normal boro nike ta thup di ang tabung bar sai tongo je yakung saya normal borok nike ta thup di gate o sir tai ding khasi mangla ang se je yakung sanai rong ni bangai simi saw omo bisi tight ta thup di nike no try khadi kisa loose boya bisi kisa ekdom ozon ungdrom no use khanyan bangai try khadi ang bar saw bisi tight use ta khadi gate kaisa ang no tini ang ani product o suni bo tek khari nai jese nang su kaham khaji go nang kam running khaiman am thin tawan chungli su kaham kan khangke nang tam khaiman nai su kaham kan khangke ni yakung rok samar kisa komung asuk sido ye tolani je su ni je tire kaham khangke ngangke josino bujiwo baksani barang kre rang puso gya paimi ang mano gamoni ba ang no product dam kom ni no add kharne product je su kisa kaham manai nor thang nai je hamdam mano pairi di 5-6 ta product add kharne tini dry fruit ni bo khaire nai ngangke su te jana humani ni cap amorong ni ete kaisa video ang no bangai kaisa ekdom important tui tongo running puru chalarong ni bangai especially boma hai dress kana te inner te underwear no ni saimano kono tam tong na underwear o bahike kana na tam gachin boro or bo onek mistake khayo running khai puru underwear of dress ni upore bo khayo keba bisas khaimi ang mano ani kogno bisas khainai na sing tongli te kaisa video ang sure tunai je nongni physical puru running exercise o jaga o running exercise baki khainai te dress nongni dress sense dress baki kanani oma ang te kaisa video ko tunai gangke o video dotin phainai ta bukhata thidi na sing tongli te tini video asungno paithak jana to blai hambai te nin do longno nong yang longno te nai om borno video share khaidi group add yaka group add khaidi kam hamian rok salai mano amsungno tini video paithak jana to haina hai pipeline hambai asungno jai hind